Usnula civilizacija 8, Sibirski cedar 8, Anastazija, knjiga prva, Vladimir Megre. Narušavanje harmonije tvojim odnosom prema meni, probuđenom u tebi željom. Kasnije ćeš uzmoći sve sam da shvatiš. Otkud sad nekakva harmonija, to si ti, samo si se ti suprotstavila. Ni ja također nisam shvatila. Bilo mi je neugodno. Nije nego, nije shvatila, neprijatno joj je. Ma, vi žene samo to i radite, zavodite. Noge svoje otkrivate, grudi ističete, pa hodate u visokom potpeticama. Neprijatno je ići na visokim petama, a vi ipak idete. Hodate i vrtkate svakakvim svojim ljepotama, a čim neko, oh, meni to ne treba, ja nisam takva. Ma, zašto se onda ulizujete? Licemjerke. Ja sam poduzetnik i sreo sam vas mnoge. Vi samo jedno želite, samo se različito pretvarate. Eto, zbog čega si skinula gornji dio odjeće. Ta nije toplo, zatim si se još ispružila ovdje, zašutjela, i još se smiješila tako. U odjeći mi nije ugodno, Vladimire. Ja je oblačim kad odlazim iz šume, ka ljudima, kako bi nekako izgledala. Pod sunašce sam se legla, ne bih li se odmorila i ne smetala ti dok jedeš. Nisi htjela smetati, pa zasmetala si. Molim te, oprosti mi, Vladimire. Naravno, ti si u pravu u tome da svaka žena želi da na nju muškarci obraćaju pozornost, ali ne samo na noge i grudi. Ona želi da ne prođe pokraj onaj jedini koji može vidjeti više. No ovdje nije nitko prolazio pokraj. I što je to tako veliko što i treba vidjeti, ako u prvi plan izbijaju noge? Kako ste vi to žene proturječne? Da, nažalost, kad se tako i desi u životu. Možda da krenemo dalje, Vladimire. Jesi li se odmorio? Palo mi je na pamet, vrijedi li nastaviti s njom tako sklonom filozofiranju i tako neobuzdanom. Ali odgovorio sam, dobro, idemo. Nastavili smo put do doma Anastazije. Mi smo cijelo vrijeme razgovarali. Bilo je zanimljivo s njom razgovarati o svim temama. Možda stoga jer je imala nekakve svoje čudnovate prosudbe svega. U hodu je ponekad dodirivala ili živahno pomazila čas listić, čas grančicu nekog žbuna. Nagluvši se, ne gledajući, kidala bi nekakvu travku i pojela je. Baš kao životinjica, pomislio sam. Uz razgovor smo, nekako neprimetno, prošli već veliki deo puta. Iznenada se Anastasija zaustavi, spusti moju torbu pod drvo i razdragano saopšti, evo nas kod kuće. Ja sam se osvrnuo, nevelika čista poljana, cvetovi usred dostojanstvena cedrova drveća, ali u potpunosti bez ijedne nastambe. Čak ni kolibe nisam vidio. Uopće ničega, što više, nisam vidio niti najprostijeg privremenog konačišta. A ona se veseli. A gdje se dom nalazi? Kako spavati, jesti, od kiše se sklanjati? Ovo i jest moj dom, Vladimire. Ovdje ima svega. Obuzimao me je tmuran osjećaj uznemirenosti. Gdje li je to sve? Dodaj čajnik, ne bismo li bar vodu prokuhali? Ja nemam čajnika i sjekire, Vladimire. Vatru ne bi bilo dobro naložiti. Ta što ti govoriš, potrošio sam svu vodu iz boce. Do rijeke ili sela je dan hoda, a ja sam sad tako umoran i želim piti. Ti kamo ideš po vodu? Iz čega piješ? Vidjevši me uznemirenog, Anastazija se zabrinula, hitro me uzela za ruku i povela kroz čistinu do šume. Svega 10 do 15 metara od čistine, pred nama se razotkrilo neveliko jezero u tajgi. Anastazija je svojim malenim dlanovima zagrabila šaku vode, prinijela je mojem licu. Evo vode, pi, molim te, ta što ti je, nisi li poludjela? Kako se može piti šumska voda iz nekakve barice? To nije barica, Vladimire. Ovdje je čista voda, voda što vraća u život. Dobra, nije napola mrtva, kao u vas. Ovu vodu možeš piti, ona je poput majčinog mlijeka. Pogledaj, Anastazija je prinijela dlanove svome licu i otpila iz njih vode. Omaknulo mi se, Anastazija, jesi li ti zvijer? Zašto zvijer? Zato što moja postelja nije takva kakva je tvoja. Nema uređaja, sprava svakojakih. Zato što živiš poput zvijeri u šumi, ničega nemaš. Smatraš li, Vladimire, da je tipično obilježje čovjeka, za razliku od svega živućeg na zemlji, to što on posjeduje predmete koje nije stvorila priroda?
Ti misliš da je tvoj način življenja civiliziraniji? Da, naravno, ti tako misliš. Ali ja nisam zvijer, Vladimire. Ja sam čovjek. Proveo sam još 3 dana sa Anastazijom, promatrajući kako živi sama u skrivenoj sibirskoj tajgi, i počeo sam ponešto shvaćati o njezinu načinu življenja, a pojavila su se neka pitanja glede našega. Zbog čega se starozavjetni Mojsije dugo vremena povlačio u šumu, u brda, a zatim bi se vratio otuda, objavivši svijetu mudrost, prepričanu na kamenim pločama. Zbog čega su i naši, ne tako davni preci, koji su odlazili također u šumu poput asketa, i za određeno vrijeme dostizali mudrost tako duboku da su im dolazili po savjet carevi svjetski, ko im je predao znanja. Ljudi koji žive kao pustinjaci u šumi, tako i Anastazija vide ono što se dešava u našem životu na drugčiji način. Neka se shvaćanja Anastazije razlikuju za 180 stupnjeva od opće prihvaćenih. Anastazija živi u šumi sasvim sama, ona nema doma i ne priprema nikakve zalihe hrane. Ona je potomak onih ljudi koji su živjeli ovdje tisućećima i bili predstavnici skoro sasvim drugčije civilizacije. Ona i njoj slični se održali do danas zahvaljujući najmudrijem i najispravnijem potezu. Oni se raspršuju među nama nastojeći izvana ne razlikovati se od običnih ljudi. Teško je pronaći krajeve u kojima su stalno nastanjeni. Anastazija se ovdje rodila i ona je neodvojiv dio prirode. Za razliku od velikih asketa, ona se nije poput njih osamila u šumi samo na neko vrijeme. Ona se rodila u tajgi. Sasvim jednostavno objašnjenje: čovjek pripitomljuje mačku, psa, slona, tigra, orla, ovdje je pripitomljeno sve uokolo. I ovo sve ne može dopustiti da se s njom desi nešto loše.